i da su Rusi streljali svog sopstvenog cara, je li tako? To je ta činjenica. Streljali su ga boljševici. Jesu boljševici? Ne, to nije bilo dobro. Pa znaš ko je bio tamo glavni u Jekaterinburgu gde je... Pa boljševici. Boljševici, ali konkretno bio jedan... A jesu li Rusi bili ili su bili Afganistanci? Ne, nisu bili Rusi, bili su neki drugi koji su živjeli u Rusiji. Ne, istina, pa to je... Ti si čuo za Sverdlova. Pa jesam. On je bio glavni tamo. Pa jesam. On nije Rus. A da ulazimo sad u to. Jesu li Srbi streljali Srbe? 45. Jesu. Pa eto, aj dobro, nemojte. Mislim, nije ovo vrednostni stav, nego prosto mnogi su htjeli da se carevina propadne i ona je propala. Profesore, ovdje su vrlo bitna ta dimenzija, znači u okvirima Ruske imperije. Dakle, uloga neruskog faktora u istoriji Rusije. Dobro, to je sada, a to je za sladokuse.